ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2026 nibwo uwitwa Rote Mbappe ku isaha y'isa 5 ubwo bakinaga na Croatia yaciye agahigo ko gutsinda ibitego bitandatu mu mikino imaze kuba muri iki gikombe cy'isi cya 2026, bivuze ngo nta mukinnyi n'umwe uragera aho Kylian Mbappe ageze. Ibyo tugiye kureba muri iki kiganiro, ndaza guhera ku witwa Cristiano Ronaldo, mpere ku witwa Messi, tugende tugaruka ku mikino bamaze gukina, hanyuma ndetse tugaruka no ku bikombe by'isi bimaze kuba byose, turebe none n'ibyo Kylian Rote Mbappe amaze gukina, turebe ese no kubera iki Mbappe cyangwa se Kylian Mbappe ashobora kuba ari kurusha abakinnyi b'ibyamamare cyangwa se muzi bakomeye ibitego. Ibyo byose tugiye kubireba muri iki kiganiro. Nimuze gukuramo video, turaje duhere ku witwa Cristiano Ronaldo, dukurikizaho Messi, Mbappe turaza kumukira akadomo ndagaswe ariwe finali kabisa. Mbappe uturika umaze gukora ibintu bisa nkaho bitangaje cyangwa se ku bintu bisa nkaho birenze kamere. Uyu mugabo rwose niwe turibuze gusubizaho muri iki kiganiro. Ubwo yuzaga ibitego bitatu cyangwa se ubwo yarushaga uwitwa Cristiano Ronaldo ibitego, yaje ndababwira muri kiganiro uburyo Cristiano yahise atangaza kuri Instagram. Ibyo byose ndaza kubabwira ni byinshi cyane turuze kura kuri muri kiganiro. Cyo gusaba no gukanda subscribe niba uri mushyashya, ugakanda like, ubundi bwo tukikomereza cyane. Comment yo wayandika ubishaka ko hari ikindi kintu tubakorera. Mureke dutangire. Turatangira kuitwa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ni umukinnyi w'ibihe, ni umukinnyi wakoze amateka, nawe murabizi aka kanya kuba nawe barirwa mu bitego birenga 800 kuva atangira gukina umupira. Ndakeka ibyo bitego bye ni umuntu nyine uzwiho gutsinda ibitego byinshi. Ndaje ibyo tubyinjemo cyane. Duhereye aha ngaha wenda reka mbasomere imikino bamaze gukina, mbabwire n'ibitego bagiye batsindamo nuko bagiye bitwara. Ndeni turahera ku witwa Cristiano Ronaldo nkuko nagiye mbigarukaho. Mureke twitangire. Uwitwa Cristiano Ronaldo kugeza ubu amaze gutsinda ibitego 10 mu mateka ya FIFA World Cup. Yatsinze gute? Mu 2010 yatsinze igitego kimwe, 2014 atsinda igitego kimwe, 2018 atsinda ibitego 4, 2022 igitego kimwe, mu 2026 ubu amaze gutsinda ibitego 2 kugeza ubu nyine akanya. Imikino ndakeka bamaze gukina 3, Ubufaransa ngira ngo barushaho umwe. Uwitwa Kylian Mbappe na Cristiano Ronaldo tugiye mu kinyuranyo, ubu twasanga uwitwa Mbappe nawe ndaza kubigarukaho, cyangwa se reka nembe babwire n'imikino n'ibitego n'uko nagiye abitsinda, ubu nibwo tugaruke turebera hamwe uko bimeze. Noneho uwitwa Messi, Lionel Messi kugeza ubu afite ibitego 18. Reka we tuhite tunihuta cyane tudatinze. Afite ibitego 18 mu mateka ya FIFA World Cup. Uyu Kylian Mbappe igikombe cy'isi cya 2028 yatsinze Peru, yayitsinze igitego kimwe, Argentine yayitsinze ibitego 2, Croatia igitego kimwe ku mukino wa nyuma. Urumva, hanyuma tugeze ku gikombe cy'isi cya 2022 witwa Mbappe, ubwo turi kuri Mbappe. Australia yayitsinze igitego kimwe, Denmark ayitsinda ibitego 2, Poland ayitsinda ibitego 2, England ayitsinda igitego kimwe, Argentine ayitsinda ibitego 2, hat-trick ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Ngira ngo ababyibuka murabizi ko Argentine yabatwaye igikombe cy'isi, ariko n'ubundi gusa ariko Kylian Mbappe yatsinze hat-trick. Ikindi gishimishije ni uko Mbappe ari mu bakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi, kandi akiri muto. Niba azakomeza gukina andi marushanwa, uyu mugabo bivuze ngo ashobora kwegera cyangwa agaca agahigo ka Miroslav, ngira ngo uwo mukinnyi cyangwa se uwo mukinnyi muramuzi, ufite ibitego 13 ari byo byinshi kurusha abandi mu mateka y'igikombe cy'isi. Twihuse cyane, ntago turi butinde. Utigute tutari butinde. Ngira ngo wenda tunagarutse cyane cyangwa se twihuta cyane ku gikombe cy'isi cy'ibihumbi 2026 witwa dore uko byari bimeze muri FIFA World Cup y'ibihumbi 2026. Lionel Messi wa Argentine, ngira ngo Lionel Messi murabizi ko akina Argentine. Umukino wa mbere yakinnye na Algeria, yatsinzemo ibitego 3. Umukino wa kabiri
yakinnye na Australia atsindamo ibitego 2. Umukino wa gatatu yakinnye na Jordan yatsinze igitego kimwe. Imikino yakinnye ni 3, ibitego 5, yatsinzemo ibitego 3. Cristiano Ronaldo we wa Portugal, umukino wa mbere yakinnye na Uzbekistan yatsinzemo ibitego 2. Umukino wa kabiri yakinnye na Colombia nta gitego na kimwe yatsinze. Umukino wa gatatu yakinnye na Congo, murabizi barangagije ubusa ku busa, nabwo nta gitego yabonyemo. Ubwo imikino yakinnye ni 3, yamaze gutsinda ibitego 2. Kylian Mbappe we umukino wa mbere yakinnye ni Senegal yatsinze ibitego 2. Umukino wa kabiri yakinnye ni Iraq yatsinzemo ibitego 2. Umukino wa gatatu ni Norway nta gitego na kimwe yabonyemo. Umukino wa kane ari we yakinnye Sweden yatsinzemo ibitego 2, aribwo yahise acagayigo ko kuzuza ibitego akanganya n'uwitwa Messi. Ubwo muri iki gikombe cya 2026 amaze kunganya na Messi ibitego, bivuze ngo Kylian Mbappe nawe ni umukinnyi w'ibihe, ahubwo Ronaldo we birababaje kuba aka kanya akiri ku bitego 2. Ariko tukibaza none tugarutse tukareba uwitwa Kylian Mbappe duteranyije ibitego byose amaze gukina mu gikombe cy'isi, imikino yose akinye mu gikombe cy'isi, bivugwa ko amaze gutsindamo ibitego 18. Tukasanga na Messi ibitego amaze gutsinda mu mukino yose y'ibikombe by'isi, kandi ba Messi batangiye kera, na Messi amaze gutsindamo ibitego 18. Ubwo bivuze ngo Mbappe aciye agahigo bikomeye, kuko Kylian Mbappe ndakeka iki gikombe cy'isi amaze agiye gukina ni icya gatatu. Hanyuma Cristiano Ronaldo nagiye mbona ko na 2006 menya niba 2016 yagiye akina, bivuze ngo uwitwa Cristiano Ronaldo we yakinnye imikino myinshi, ariko ibitego mu gikombe cy'isi byaramwihishe, ari nako kababaro afite, avuga ngo uyu mwana se nyine Cristiano Ronaldo abenshi bavuga ko ngashaje, ngo imyaka imujyanye, gusa ariko nanone murabizi garacyakukuza. Gusa ariko uyu munsi ntabwo twaje ngo tuwenda tuvuge byinshi, ahubwo nuko twaje ngo tuvuge tubabwiza ukuri champion cyase umuntu umaze kuba champion, umaze guca agahigo mu gikombe cy'isi ni witwa Kylian Mbappe, amaze guca agahigo. Hanyuma wageze kuri uyu munota ukurikiranye ibiganiro tuba twabakoreye, uri umuntu w'umugabo, reka ngushimire kandi subscribe, hanyuma andika comment mumbwire ibindi tuzabakoreraho cyane twihuse cyane. Murakoze cyane, reka dusoze ikiganiro, ndabakunda cyane, njye mwumva abanyita Keje. Sawa.